Northeastern Council NEC की yearbook 2025 ngasi phongkhibaga iroinana Manipur की Chaokhat-Thourang ga mari Leinaba project singe Lupa Crore taruka Lakh 18 की Shenpham Haplak-Khre hiramasi ki matang da preshna phangba pawmana hai NEC yearbook 2025 adu Ministry of Development of the Northeastern Region donor na phongbani yearbook adu da Northeastern Region ase Chaokhat lambida khumang chausilakba amade socio-economic की मरुओइबा इंडिकेटर अमा ओइरकबगी मरिक चुंबा रिपोर्ट सिंग यावरी grassroots infrastructure चाउखनबा अमदे हेना फबा पुंसी महिंग अमा फंगनबगी पांतमदा NEC ना कथोकवा मगा लोइनना पाइखलकपा थौरांग सिंग अदु मियामदा मयेक सेंगना खंगनबा yearbook असी फोंगबने मणिपुर की तोंगान-तोंगानबा चाउखत-थौरांग की दमक लुपा क्रोर तरुका लाख 18 की सेंफम हापले हाइबसी yearbook असी दसु यामना मयेक सेंगना पल्ली NEC na nauna hablakiba Shenpham Singh asigi manungda Kangpokpigi Indira Gandhi National Tribal University Regional Center Manipur gi Multi Facility Center sanabagi lupa lakh marifudi thoi ga lising kuntra manga Integrated Farming System Demonstration gi lupa lakh kuntra teret ka lising yankhai Tamenglong District ki Jeme Community Tausem gi lupa lakh kumpuni thoi ga lising humpuma thoi None gi Luangrangda laiba Mini Stadium gi lupa crore ani Thobal gi Kauna Craft Skill Training gi lupa lakh 9 Nelit Infal gi Scheduled Caste amasung Scheduled Tribe Hostel gi Furniture gi damak lupa lakh 58 ga lising humputara mari Senapati da laiba Multi Utility Building Girls Hostel amasung Pukri gi damak lupa crore amaga lising kuntra manga amade Citrus Plant ki Tissue Culture Facility gi lupa lakh 3 ga lising ani gi Shenpham yauri Women Empower amasong sotharaba kanglup singda yumpham oiba program asida Industries Infrastructure Development Mahimasin Sanakonaba Tribal Welfare Lawu Shingu amade Rural Livelihood kamari Leinaba ngaktani haina so pawsina makatari